Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMP ke Kongres Nasional ubak Vincent H. Pala ulaong bakari India kaya teli da kejingbun kiken huan baper am da kabapa abut renti tang ya kawai. Ya kini kiken tian ubak Pala ula keren bakilat patai kubor minta kasi ke kat arteri unai tung arajar arpulai ha kabayade bakamat uniform civil code. Ubak Pala ulaong baula dep bantok syau menteri rang bakdu kari Narendra Modi ban pelat ya kejela Meghalaya kamtam kibadon ha ke 6 schedule na ke UCC. Ubak Pala ulaong ru bakum ki khasi jantia ki badan ye ki jong ki culture bat kiriti ki dustur hapan perkat ye jing pentrai kam ye ke UCC ha ke jela. Syuk la keno ru baka BJP ke kwa ban wan ra bat penbor ki pat ba ling ba ke UCC da ke ba pentrai ye ke wei kari ke wei kan yam ke wei ke ketien bat kom ta ter. Bilkot nalian jong ka MPCC menengi la perkat namar pa kumbo kalau mentah ke BJP ka play very clearly ki hado mentah ka draft nimpat yo i ka draft ki chania haka Uttarakhand government ban draft ya ka bill haga jo ka porpat ki lapan ka views jong millions ki priu na through the law commission na personally ngala thought sa law commission na try ngala ai ki katukan ki press kumjuro keren bat ki balang baper kum ka sinod ki la tho sa ka law commission nalian ka balang catholic nalian ki association ki baper ki la tho sa ka law commissions ila ai ke view sa ka law commission but hakajo ko por ngaro ngala tho so prime minister direct ban exempt ya kan ka state jongi kan tan ki bodon po ka 6 ta UCC namar ka ka code jono ngin bod u muslim u hindu u kristan te ngin kakot hum khamtam kum hakabaya tho kaya tho akor kom jong lo akor kom hindu ne kom kristan ne akor kom jong ki muslim ne kakot ne ber kahiar pating hanu kor kom mi kasi kahiar pating barbar ki kun khato ma ki kantei katba ki hindu pat kahiar pating hanu kun nong kom te ngin bot kakot jong hindu ne ka bot ki kot jong kasi ni ki tribal barbar ni dan ka jong ka culture ka jong ka practice ka jong ka system katba ki wei ki dan ka jong ka system so kedan ki benta ki bang ya perkhat ba bande kam tam kalian ka songka songman ka riti dustur bat hakor kom ka hiar pating kini ki ba perkhat ba tena iba BJP ukwa ba kawai kari kawai kanyam kawai kakten bat kum ta ter ring atra India we always agree to disagree in India in Barbor in flourish namar ba of a diversity in Sultanate when you discuss in Sultanate have to poro but to ekiway so India is being great because of diversity it's not because of uniformity. One thing is that the BJP is trying to convince, is trying to bulldoze, is trying to impose on others through its culture. That will not be possible. India will live, India will unite, India will be strong only through diversity, not through uniformity. Thank you.